الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. آمين آمين آمين. أيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الخطبة في عجالة سريعة إن شاء الله سوف يدور حول مشروعية الاعتكاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata taguɗo en waɗi en julɓe, o waɗi en e mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin fof ko yaltinana wonande yimɓe ɓen kon fof. O arsiken kadi o pooɗi gurdam meɗen, balɗe meɗen, o tawni en ndu lewru suumaye, o tawni en ha hande, hanki hari ko tala waasi, hande ko 16 lewru suumaye. ɗen toro allah yo allah taw hara ko hoora kon o jaɓi, yo allah newnan en kadi ko lutti kon ƴettita ɓen ado timmude, yo allah taw hara o yaafi keɓe. si tawi enen kadi hara ko ɗum allah woni ko hoddiri, yo yaafu en o okka en aljanna ko adi wonkiji meɗen iwde ɓalli meɗen. haray musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere meɗen nden e nder heñande ko yiiloto ko ñawoje fi ufinagol, ko toɓɓere tawayde enen sukaɓen hiɗen welsidi moƴƴa e mayre sabu angal wasugol andugol moƴƴere ko woni e muɗum. haray ufinagol ɗum ene kaka deftere woni, kaka ka sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni, kako e ɗiɗi non ko honɗum woni ñawore ufinagol. mashru'iyatul itikaf ayyuha al ahibba, yaqulu subhanahu wa ta'ala موجها الخطاب لنبيين عظيمين كريمين عند الله سبحانه وتعالى وهما إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. قال سبحانه وتعالى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود. فالاعتكاف مشروع بالكتاب ومشروع على الأمم السابقة. haray toɓɓere aranere nden dalil meɗe wonde ma e ufinagol hino moƴƴi ko yewtere nde allah subhanahu wa taala on fewtini e annabaɓe makko ɗiɗo jeyaɓe annabaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓen kadi no tawa e maɓɓe annabi ibrahima alayhi salam e geɗal makko on annabi ismail alayhima salam. o fewtini ɓeɗo o inni women ahodide e ibrahima e ismaila oɗo wondema yoɓe laɓɓin suudu andun, ɗum ko suudu kaaba non. haray laɓɓingol juulirde en fof si hiɗen anduno hattirde e andugol baraji ko woni ƴettugol aspirateur, ma ɗum hocca tukun, ma laɓɓina hurgoji, ma woncita juulirde, baraji ko woni e muɗum kon en foppo en waɗayno ɗum ɗon golle meɗen. hara nayi en tuuni juulirde nden, hara ko en laɓɓinde. ɗo ko annabaɓe ɗiɗo jeyaɓe annabaɓe mawɓe allah subhanahu wa ta'ala yamiri an tahira laɓɓine baytiya suudu andum
littaifina wonande ɓe wangotoɓe wal akifina e ɓen ufinotoɓe. shahidu on ko wal akifina e ɓen ufinotoɓe. mo beyo landi hoore mum ila mandiɗa ila suumaye farla e hoore ma ko nde laabi jelu ufiniɗa ka juulirde. awa andu ufinagol ngol ɗum farlanoma e moftaji adiɗi ha ila yawmina haza haray ufinagol ɗum ko sunna tentinaɗo e yiya yon derga. wa qala subhanahu wa ta'ala aidan fi ayatin ukhra wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. wo haray wata on yotto dey e sonnaɓe ɓen si tawi hara hiɗon ufini ka juulirde. haray ko ɗum ɗon holli si Allah haɗi en joni wondema yottagol e sonnajo ma daganiɗoma hara hiɗa ufini ko ɗum holli jakayo ufinagol ngol ɗum haray ko dewal. wa min as-sunna ayyuha al-ahibba yarwi lana al-imam al-bukhari wa imam muslim fi sahihayhima an aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده والحديث متفق عليه. haray o hadis ɗo en addi ayeje ɗiɗi ka qur'an wonde ma ufinagol ngol dey haray no sar'ina. nene aisha kadi yumma meɗen sonnanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam geɗal sayyidina aboubacry noon ɓurɗo fillade hadisi himo jeeya e ɓurɓe fillagol makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. oɗo o wi wo nelaɗo ndey ɓe laatinoke hiɓe ufinotono balɗe 10 sakkitoroɗen ɗe fop majje e nder lewru sumayendu hatta tawaffahullah ha nelaɗon faati ɓe accari ufinagol balɗe 10 sakkitoroɗen e nder lewru sumaye. ɗum ɗon noon e gurdam maɓɓe ɗan fo ila sumaye on farla ka hitande ɗiɗaɓere e nder madina ko ɓe woni madina kon fo ɓe ufini hatta tawaffahullah ha Allah subhanahu wa ta'ala on ƴettitiɓe summa atakafa azwajuhu min baadi. sonnaɓe makko ɓen kadi ufini kadi ɓawo makko kadi. enen ɗo noon ɗum yeggitanoma few ande ko dewal molanagal dewal mawnungal dewal marngal moƴƴere molanade ka allahu subhanahu wa ta'ala. joni si tawi nelaɗo ufinike duuɓi jelu duuɓi jeetati fi honnum kaka ma duuɓi jeenayi kaka hitande ɗiɗaɓere fergu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko korka kam farla. joni noon ko ɓe woni madina kon fo ɓe ufini ko ɗum holli duuɓi jeenayi ɗi nelaɗo hoori ɗin non fo haray ɓe ufinino. korka kan ka farlano ka makka ka farlede o madinatul munawwara. فقد تم مشروعية الصيام في السنة الثانية للهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم صام تقريبا 9 سنوات في مدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنوات بعد الهجرة وفي مكة 13 سنة بعد النبوة. بيقول مكة نلا صلى الله عليه وسلم دوبي سابو يتاتي باو بنلede ɓe wonto e madina duuɓi 10 woni duuɓi 23. qur'an on fo ko tippi ko e nder duuɓi 23 l'islam on tawi timmi e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. allah tippini alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina. tawi ka timmi few hande kadi simore sakkitinde jippade nden e alquran ko iza jaa nasrullah wal fatuh wa ra'aita an-nasa ayya yimɓeɓe yadkhuluna hiɓe natira fi dinillahi ka nder dina allah afwajan guwe dente jamaji hari wonayno ha sigoto silma jon noon mbayi yehi ha ka lannode ɗo tawi ɓe natirde guwe tawi hande kadi mission nelaɗon sallallahu alaihi wasallam o timmi ko addunoɓe ko ha ka dina ko yettine ka faame ɓe yettini kadi ha fo faami kadi fo jaɓi kadi e toro allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydanɓe jamɓe kisiye. isan fa ayyuhal ahibba al i'tikafu sunnatun muakkadatun min sunani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa hayya bina نأتكف في الأشهر الأواخر من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ائتكف في الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وبعد ذلك أيضا ائتكف أزواجه. haray en andiɗo ufinagol ɗum ko sunna tentinaɗo si innama noon goɗɗum ko sunna tentinaɗo himo yehi ha ɓadi ko wiyete kon wajibo ha woɓɓe innamo ko farilla kono sunna on ko sunna mo akkada tentinaɗo woɓɓe innama ko wajibi haray hino waɗɗi bimana sa waɗi ɗamari moƴƴere molanade sa acci a lettirtake fi mungoy kono haray a acciti sunna
mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duumi e muɗum koko heewaka yewtede fi muɗum ko heewaka kadi waɗede alhamdu wa shukru lillah ɗen jogii juulirdaji ka yahata ufinotoɗa hara nafakkaji hino woodi ka loote piiji ɗin fof hino timmi haray ɗum ɗon no ɓuri yewgol daro ka yaasi wowlugol fi ballon Real Madrid e Barça ma natugol ɗon Facebook ma wowlugol ɗon fi politique ko ɓeeɗo jogii gonga ko ɓeeɗo jogii gonga haray ɗi ndu lewru ɗo ko lewru ka moƴƴere ɗaɓɓete wona lewru ka bakkatu woni ko ɗaɓɓete ko bakkatu ko ɗaɓɓunoɗa kon fof e nder ɗiya lebbi 1 etoɗa ɗi fof ɗi muñce ɗi monte ɗo e ndu lewru ɗo yahugol si tawi noon anga faggitike ndu ɗo haray no hulɓini moƴƴa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maki perdi hayri hombo kala mo suumaye tawi ha suumaye yehi hara bakkatuji makko yaafaka perdi hayri kala wuriduɗo yumma muɗum e baba e muɗum ɓe ɗiɗono ma goto e maɓɓe ha ɓe faati hara bakkatu makko yaafaka yo Allah danden e tawede ɗum ɗo fa ayyuhal ahibba min fawaidi al i'tikafu wa ba'du ahkamul almutaalliqa bil i'tikaf awalan anna al i'tikafu kana mashru'an fil umami sabiqa qabla ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko hanuɗen andugol ngol ufinagol farlanoma e moftaji adiɗi ɗin fof ko adi farlede e mofte muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗi ayyuhal ahibba annahu sunnatun muakkada li anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam wazaba alayha koyen andu ɗum kay ko sunna tentinaɗo ɓaynelaɗo accitari ɗum ɗo ufinagol ɗum ko sunna tentinaɗo ruƴƴugol darɗe ɗiɗi ko adi juulugol subaka ɗum ko sunna tentinaɗo juulugol walluha ɗum haray ko sunna tentinaɗo juulugol safe witir ɗum ko sunna tentinaɗo julɗo fo julɗo o hana accugol ɗiɗo o haala welsindagol e ɗiɗo iɗen andi aba hurayra radiyallahu anhu o inno nelaɗo sallallahu alih wa sallam awsani khalili bi halasin o inno wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyike mo piiji tati wo ko satti yo juulu safe witiri so waalo wo ko satti kadi yo juulu walluha ko satti kadi yo ruƴƴu darɗe ɗiɗi ko adi yo juulugol subaka ɗum ɗo ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyi ɗum ɗo jatigi maɓɓe aba hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa salisan min fawaid hadha al-i'tikaf qala al-imam zuhri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ajaban lil muslimin hakaza qala al-imam zuhri ajaban lil muslimin تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل آمن في الأشهر الأواخر من رمضان وإمام رجو ماكي وهنا هونني إن هند إنم بجلب ونو هونني إنم بجلب وإنم إن أكتي أفنا غنغول إبال سابو سكتور إن نلا صلى الله عليه وسلم وبأكياري أولي إلى بنات المدينة المنورة ila ka suumaye on farlano e dow maɓɓe ɓe accari ufinagol balɗe sappo sakkitoro ɗen hatta qabadahu llahu subhanahu wa taala ha allah tami ruhu maɓɓe on jonno si nelaɗo accitari ɗum ɗo enen ko honno accitirten ɗum ɗo ma ɗum a heeɓi suumayeje sappo e joyi nogay hoorade ha hande a ufinaki si tawi a nodditige ko a sunnayankejo haray ɗa hani kadi wakkilade e sunnaji ɗin tentini noon kadi sunnaji hara ko tentinaɗi ɗin qala ata al-khurasani rahimahullahu taala مثل المؤتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي ربي ثم قال ربي لا أبره حتى تغفر لي ربي لا أبره حتى تغفر لي هكذا قال الإمام عطاء الخراساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أجر رجل إمام عطاء الخراساني أوي ونقل أفنيدو accituɗo golle mum probléme adna fo e fiyakuji muɗum yehi ufinoyi ka juulirde wohimo waywan wa jiyaɗo ƴettuɗo hoore muɗum bugi yeeso allah subhanahu wa taala o ƴetta hoore makko o jonna allah mi ƴetti hoore an allah mi jonnima o wi'a hara lisanul haal alhaali makko ko woni yuude allah mi serata mi iwataka maɗo mi iwata ɗo ha tuma nde yaafiɗalam allah mi ufinike mi acciti probléme ji ɓeygure probléme ji adna probléme ji musidal e musidal fop mi acciti mi ari kama allah mi yaltata ɗo sina tuma nde yaafiɗalam ko ɗum ɗo woni hadafu on e fi ufinagol fandunde nden wono wayi wastay har ko noon jiyaɗo o wi'i ko fi hon ɗum neɗɗo si o ufinike golle makko ko honɗum toon ko juulugol e honɗum jangugol jantagol inde allah juulugol e nela sallallahu alaihi wasallam e insinagol ko ɗum ɗo wonta golle makko ɗe haray ko e dewal wonɗa hiɗa iwde ngal dewal ɗo yaha ngal dewal ɗo siɗa ufini ka nder juulirde hay si tawi hara hiɗa ɗani hara hiɗa windanede baraji wona noon fere si a ɗanaki
neɗɗo fof neɗɗo e wakkile waɗa programme muɗum inna min kadi mi ufinoto inchallah hay so tawi ko nde wotere sa fuɗɗike ufinagol a wowti ufinagol musidɓe julɓe teddu a yi moƴƴere ko woni e muɗum kon a accata hande kadi wano nelaɗo sallallah alih w sallam woni accirari noon ufinagol gurdam maɓɓe fo kono an sa ari ɗo haysi imamu ƴettiɗo sabbi suma maɗum o ƴettiɗo suwa to amma ɗo darde wote hara a fiidino neɗɗo ko honto mesurirta imanu makko on ko andugol so tawi hara himo yiɗi ka fi allah wowlete goɗɗo daroto ɗo ndaara match goto football o ndaara mo leere ɗiɗi hara match on hino jugude ɓe joua 90 minutes ɓe watta prolongation ɓe waɗa tirobi ɗum ɗon fop hara o haɓari ko innata sago makko hara match o gasata no hakke ko foti si imamu darike ɗo waɗi ɗo tarawihi ɗo juutini gokkun ɗo ni ko yaltugol inde makko e mbawono juutini oɗa ɓurani men ko oɗa ɓurani men tanki hiɗa ɗon hiɗa windanede baraji tanki hiɗa ɓawo balon hiɗa windanede bakkato fi hon a jottako ɗon ha jantoɗa inde allah no gasa hay a juulay no waktuji julde jamaka jamiu sabu on macci fotuɗo ɗon ronka hay yahugol juuloygol kon ɗum windanaɗa ɗum hande ko bakkatu a perdi moƴƴere molnade en inna darugol ngol no harmi kono wonde darugol ngol puusete ha waɗa ko harmi ma darama puusama ha acca waɗugol hunde nde hannoɗa wadde hara kaka heɓaynoɗa baraji joni noon haray harmini sabu ɗum ɗon joni noon sa ari ka juulirde ɗo ila ka natuɗa malaikaɓe no wiide allahumma gfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi allah min torikima yaafo o allah min torikima jaɓan o allah min torikima tabinni fodde hiɗa ka nder juulirde a lorrari goɗɗo ma salligi ma bonari ala hay nokku ka heɓata sina ɗum ɗo sa yaltiɗa joni memminama politique ko waɗa mari gonga ɓe toñu ɓeeɗa wowlugol ɗon a wowlay ɗon ma laysa laka bihi ilm ko amarana dalil amara preuve hay e hunde hottagol tun taƴa liɓa allah no inni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula wata wowlude ko amarana dalil ko ala jiyenɗa mari gonga ko ɓeeɗa handi lamagol wona ɓeeɗa wata wowlude a anda kala ko wowluɗa ɗon kala konngol yaltugol ɗon malaikaɓe windaygol allah daali ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol yaltugol e hunduko ma andu malaikaɓe windigol imma noon ɓe windanima ngol ka moƴƴi ma ɓe windanima ngol ka boni ko an noon andi ko fi honɗum woni ko wowlani musidɓe julɓe tedduɓe ɓeyden wattangol hakkil wakkilen profiten hawnaki yaha ufinoɗa ka juulirde hiɗa wondi e anniye e laaɓuɗo hiɗa taƴi contact ma hakkude ma e adna on na innugol a loddata téléphone few a humpitoto ɓeygure nden e alhaaliji ɗin hawnaki ka ufiniɗa ɗon allah subahana taala ƴettita wonki maki hiɗa wondi e anniye ufiniɗo o ƴettitima kadi ka suudu makko ka juulirde makko e nder lewru suumaye kadi ɗum ɗo hara yurja minu hayr ɗum ɗon no tawa e mandeji moƴƴaneɗi ɗin hara wona dogugol tun woɓɓe aray retard hara ko accugol ha anda ɗo hewti net naata ko assalamu aleykum imamum hay waɗugol baqiyatu salihat ɓe waɗata hara ɓe hawji yaltugol ko on ɗum tagiraɗa allah ko daali wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun ande dey bit on ko allah addani en e hoore o aduna ɗo ko o tagani en na fi ɗaɓɓugol otoje ma parcelle ji ma cuuɗi ma rewɓe ma ɓiɓɓe na ɗum dey woni bit on ko o addiri en ko illa liyabudun ko fiyen rewmum kala noon ko wawi yaadugol e dewal ngal fa jais kala ko yehi ha darɗa tawɗa ko dewal ma ngal woni e yeebade fi aduna ko ya woppu ɗum ɗon foppo liɓa to ƴetta dewal ngal musidɓe julɓe tedduɓe ko ko wonɗen dogude fi mum fop ñande laatiɗa fowre ɗo foppo yiltoto ɓawma ko jokkitay ma wo ko an e ngal gollal ma yatba'ul mayyitu thalathun mantoɗen o hadis moƴƴa no ɗowtay mayɗo piiji tati amaluhu wa ahluhu wa malu fa yarjiu isnani wa yabqa maahu wahid tati jiɗin si ɗowtima ɗiɗi yiltoto luttida e gotum yimɓe maɓen ɓe wullay ɓe yilto paykun ukkatake nder ton ɓeygu ukkatake nder ton kawu bappa yaaye hay goto a suridatake ton fof yeltike jawdi mani kadi foppo yiltoto ha hande yiyaade suridaɗo ɗo e basin e ɗuɗuɗe ɓeynata waɗen kasangue makko on basin daro ye perkane dane pen ko ɗum ɓe ƴettay ɓe rapama ɓe ukkama ton hande kadi ko han e honɗum luttidata ton wa yabqa ma'ahu amaluhu in kana hayran fa hayra si tawi koko moƴƴi wonnoɗa gollunoɗa ko ɗum tawataka nder gabru si tawi ko axe muɗum kadi fala talumanna illa nafsak a heɗata hay e goto si wona hoorema wa kazalika aidan ayuha al ahibba wa ba'da zalik al i'tikafu la takunu illa fil masjid ko yewɗen ɗo fi ufinagol alaka goɗɗo ufino kadi si wona ka juulirde goɗɗo wata inde miɗo ufini ka suudu an ma miɗo ufini joni e sal ko ufinete ko e juulirde tawata kaka waqtu juulete no woodi karamakoɓe go tentimɓe ɓe inni hara juulirde nden kaka juma juulete kono woɓɓe inni yo wonu tun juulirde ka on tegi ufinoto ɗon
hara joni a wawa juulugol ɗon juma ma hara so tawi juma juulatake hiɗa wawi yaltugol ngol yaha juula juma heña arta kadi hiɗa ufinoma noon kadi mo ufinike na yo yaltu kono si haaju yani daruri tawata si a yaltari tun haaji on bonay hino sellanama ka yalta yaha hunta haajum ko ha gayna yiltoɗa arta masalan si goɗɗo nafakkaji ko yoɓino ko joɓateri makko ni ko ñamata ko lannirimo toon wa yalde yaha soodoyo ha gayna so heɓari sodanoyo ɗomo o yimmo kadi o arta o luttide ka juulirde kana nabi sallllahu alayhi wa sallam yatakifu fi l ashri l awahir haray de ne laaɗo ko balɗe sappo sakkitoro ɗen ko ɓuri jikkude e konnguli karmakoɓen ko ɗin ɗo wonno haray koɓe ufinino o bada dalik aidan ayuha ahibba alghayatu min al itikafu iltimasu laylatul qadr objectif principal ɗon kadi fi ufinagol ngol kadi ko honɗum ko fiya wawu heɓɓude ɗaɓɓita o jemma laylatul qadri jemma ɗaɓɓa ɗon ɓaynel allah daali laylatul qadri hayru min alfi shahar haray oɗo himo ɓuuri e moƴƴude e di lebbi wulure imara laylatul qadre joni noon sa ufinike toon jogandema ñande nogay e goo ha ñande juula haray ɗo kan inchallahu haray no ɓuura e tañƴinede allah a hawrodiri on tigi e ko wiyete kon laylatul qadr wa qabla an akhtim la yajuzu mubasharatu nisai halal itikaf si goɗɗo himo ufini haray fewno ɗon o hana rendugol e sonnajo makko on walaw jamaa si tawi noon o rendi e sonnajo makko on joni kikiɗe haray ko ufini kon boni kono haray o yoɓitoyta hande kadi la qada alayhi wala kaffarata alayhi o yoɓitoyta innugol joni fi ko ufinino kon o yoɓito e ñallal ma waɗa e kaffara hunde fawakima ko won tun itikaf makko hande kadi haray o boni joni noon sa yeehi ɗon haray ko ya muñño e nder kun sa'i hun ɗon fi rendugol ngol wa in kana nasiyan fala yubtel si tawi noon hara o yejjitu few o rendi e makko ɗon haray hay hunde bonnari aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فأيها الأحبة أود أن أذكر نفسي وإياكم بهذه النقطة المهمة ألا وهو الاعتكاف فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بالاعتكاف في الأشهر الأواخر من رمضان وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا وأن يوفقنا بقيام ليلة القدر حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه haray musidɓe julɓe tedduɓe adumi tippade ka hoore mimbar ɗo haray hadisiji tati mi andintami ɗo toro Allah yo Allah hawrindinan arsika on fo moɗon wawugol ufinagol balɗe sappo sakkitore ɗen e nder lewru suumaye fodde Allah no acci en e hoore nder gurdam ne laaɗo sallah sallam e maki hadisiji tati ɓeni wo kala horuɗo suumaye hara himo gomɗini mo habbi baraji ɗin ka Allah yafotomo dendagal bakkatuji makko ɓe maki nokkugo kadi kala on dariɗo naafi suumaye ha lanni Allah yafotomo bakkat dendagal bakkatuji makko nokkugo ɓeyni kala on kadi ɗaɓɓituɗo laylatal qadri o wurniti jemma on Allah subhanahu wa ta'ala yafotomo dendagal bakkatuji makko ɗin mi toriki Allah yo Allah yafo en bakkatuji meɗen ɗin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en andeji ɗin musidɓe meɗen buyno tori du'awji yo Allah huntu hajuji maɓɓe ɗin yo Allah huntu haaju kala julɗo dagiɗo yo Allah dikkin kala nawnuɗo julɗo yo Allah on yaafo kala fatiɗo julɗo toriki Allah marɓe ɓiɓɓe yo Allah on okkorɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe marɓe ɓe yo Allah ɓeydanɓe wurna waɗa barke mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala andeji ɗi yo Allah on ittu sohlaji ɗi yo Allah on ittu اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد